kumnyat baba. Yanin baba isire kumnyat baba. Isire kumnyat baba never say kumnyat baba. Yanin baba isire kumnyat baba. Isire kumnyat baba never say kumnyat baba. Yanin baba isire kumnyat baba. Dum dum oh, dum dum oh mama, dum dum oh, dum dum oh baba, oh dum dum oh Rani. Jam jam betero hagi, kumbe tanjireni. Yanin baba isire kumnyat baba. Jam jam Abraham magine, kumbe tohemeni. Yanin baba isire kumnyat baba. Jam jam maota desaya, onle sire kumnyat. Yanin baba isire kumnyat baba. 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 Yanin baba, Yanin baba isire kumnyat baba. otanda maise kole. Ayu lebo man. Yanin baba isire kumnyat baba. Otanda merana kole. Guy, wa. Yanin baba isire kumnyat baba. Yanin baba isire kumnyat baba. Yanin baba isire kumnyat baba. Maya, ube gumela langoti jamana, ube gumetine, utko jammerana, umeta isponsa, utko jamboti, utono nivanywa, utko jamboyo, umeta nogo jam oh jam oh mama. Jam oh baba, jam oh neranan, jam oh gowanyo, jam oh aguyanyo, jam oh ani waisire gumya, jam oh ani waisire gumya, jam oh ani waisire gumya. Yanin baba isire kumnyat baba. Yanin baba isire kumnyat baba. Isire kumnyat baba never say kumnyat baba. Yanin baba isire kumnyat baba. Isire kumnyat baba never say kumnyat baba. Yanin baba isire kumnyat baba. Ani waisire kumnya, ani waisire kumnya. Elder Records. Karibuni chitap Kalenjin henge beberwek tugul jomi hemet ab Australia hamda nafas neget agata halho mone henge beberwek jomi agidamege agaitu soet atetuteni mi soet kimi Kalenjin Radio 103.1 FM 5 EPI amide chitap Kalenjin hal hoyet giweji gongo hing bik chegemuch kotunin wigit konye wigitinde itot Nagibun kebeberta nebo Limba Western Australia kijang kasubi kabisa chekiingen kebeberwek tugul chekasechin kebeberta nebo
mtandao nebo radio ak cheisubech eng kebeberwek chebo Facebook, kebeberta nebo YouTube. Ameche kora chitab Kalenjin imwawech ile inamchinech ano kemboutab rani. Kichamegei kakeitu ak timit tugul kabisa, kimi eng full house ako makokiyach, at least kitinye tot ki wikit konye kikitinye president nebo kebeberta nebo Western Australia. Ang betutab rani ketinye kelchin kabisa, ketinye the legend in the house. Nechang biik chekikokas inendet kotinye opportunity kora eng betutab rani unyoru inendet, okas inendet eng kebeberta nebo mtandao nebo radio, kebeberta nebo Facebook ak karik tugul ak kakeret. Ameche kora tikiwech kongoi eng boisiet nekikitinye eng wikit konye niaba nebo association nebo Kitwek South Australia. Tikiwech kongoi eng biik chekikabwa igorto kikitindoi kelonjini association, ako kora biik chekibwa kora kitindo Kitwek Interstate Sports Competition. Tikiwechi kongoi kabisa eng niaba nebo association ak keloiye kaikai ongetestai ketech association nenyo nebo Kitwek South Australia. Ameche kityo kasubik kyok, ameche kityo aloiye komakoya kokararan wikit nenyu, ketestai komie akere Chepketer Isaac, asante sana. Agere chi nekikure Poen English Pet kale following live from Mombasa, Kenya. Asante sana. Dennis Rob kale keep up the good work following from Mulimba Kaipoi Kapsot, Kericho County. Asante sana jitab Kericho County ak biik chechang kabisa. Kimi betutab rani ak Arap Chepsiror Deno kora komi pamoja ak Manuel ak timit tugul nebo Kalenjin Radio kemi kwa pamoja. Chepsiror, yamune akobo une wiking'ung Chepsiror? Kongoi missing ose biikab Kalenjin eng ola tugul ole omi, achame akatak tugul ale wamune. Akoti kora biik chu chemi Kaptorok Ward, Toroplongon area, achame akatak tugul. Ak biik cho tugul chemi online cheisubech. Agere kitinye chi nekile Lloyd George nemi New South Wales, atere mi nekile Evans Chirchir komi yu, mi nekile Nixon Rotich kosubech, kere nekile Abednego Rotich komi Adelaide akine kosubech, ak biik chechang kora chekakobwa online, mi nekile Betsy Kebenei ak biik chechang chekakosubech. Ameche kityo amwase ale komaya wikit, kikitinye weekend nekiwo kabisa, kichang activities, kibaibai kabisa shere nekikitinye akot ureriet ako kitestai komie, makinyoru any issue, makinyoru majeraha, maumian chi. Toek cho tugul chekikabwa nyokobwa kong'ete states tofauti chebo Australia anan cities tofauti kokiwek ako kiit olindo komie, ako kenyoru report kora kele kiboiboichi ako tokotesetai kong'olole, kale tikeng'olole kabisa kele kimaya tumo. So kongoi kabisa eng biik chok tugul chekiwa ak chekitestai eng ng'alekab panganet ak chekiyai boisiet neo, ko kongoi. Ose ako maya wikini. Yes. Highlight nebo wikini kabisa eng Adelaide ko nekamwaat amwachini akot boyot ale komi kile nekele showdown nebo Australian football, ko chezani Adelaide Crows ak nekile Port Adelaide. Ko history eng kenyisiek chekokosirto karibu 3 kokakebir Adelaide Crows ko timit na supporteni kokakebir kabisa, lakini amut koinem surprise ake netom kekere ako komaya kabisa eng ureriet. Ko ng'alek choto chekokere wikini ako ko challenge kora eng achek eng ng'alekab sports kora kele we need to have a conversation kele kiyae ne ng'alekab ureriet ak ng'alekab sports ako investment nemuch keyai eng ng'alekab sports ose. Kongoi Arap Chepsiror, kunotok man ako agere ko urerionotok amenye nyumba Port Adelaide ako kaikonech at least historical background nebo Port Adelaide yakikemit nebo kityo yakamang biik kidogo ngap kasi kochesan lakini agere Port Adelaide ko withstanden kenyisiek chechang kabisa. Akagere kora maya kora sporting activity eng our community. Ameche asiketaita nenotok kitinye studio kora. Ameche kityo kibwatyi kasubik chok kele oye tarik 21 ak 22 kemi kebeberta nimbo Melbourne Australia anniversary nebo taunet association ngolimbo Melbourne kegroseni kabisa akwanik tugul kong'ete olep Adelaide aketakchigei olimbo kebeberta nebo Melbourne Australia ipkekakle kiwektoi keut Daktari Masikoi mwawech ile kikamanutiet eng bororietab Kalenjin ngele kiwektoi morik kokikalyachi Chep Kalenjin koyanie morik so ketakchinigei kebeberta nimbo Melbourne
kostenech angot Mang'usho Ruta, mwenyekiti nebo taunet, angot Nick Boit, angot Felix, angot Arabunot ak boisiek tugul kemi kebeberta nimbo Melbourne. Akose ale kokonam kijanaek basit. Kokoratkei kabisa basit mzima neng'ete Adelaide kotokchinigei Melbourne. So biikab Melbourne ochopkei. Kitinye kabisa convoy neng'ete South Australia kiotonon ak achek kiosupportenech ako kiweku eut. Kongoi Arap Chepsiror kositi kibwoti biik amakitar kora kele lazima kebe olimbo Melbourne akot keibu kikombok. Ameche kitinye kelchin daktari, karibu keteshoni inye ko you are part and parcel of radio ini. Tienwogik chechang chekikekas eng radio ak nyu chengap ketieni eng yu ako kocham koi part of the radio ini, lakini kitinye kelchin eng betutab rani kokaitu. Karibu ikat bororietab Kalenjin ako simwawech ile oye daktari ni ko ng'o chichi, kinerchi ano, bunu kokwet ano, at least kenain kidogo biik chetom konai mising anan ko biik chekikokerin kityo mtandao nebo television anan ko kasin. Karibu daktari ikat bororietab Kalenjin. Kongoi mising Hosea Chepsiror, kongoi studio ni kikono kora chamchinet asikobit amuch ong'ololji bikyok chebo Kalenjin en torochosiek tugul ole miten. Amwoe kongoi ak alosu kamuktaindet amun sikoityi bikyok ng'alek en oret nebo chepchepindo ko kakibun tuguk cheu chechu. Ko kaimwa ile amwage ko kainenyu kekurenon Pastor Joel Kimeto, ne atienindet nebo Kalenjin en kenyisiek chekachang'a kidogo, machang en ane lakini en biik alak kokose kole chang amun kiatou ain atieni en kenyitab 76 1976 kwalen ait kou nekakomach kotiny kenyisiek 47 ako amwoini kamuktaindet kongoi amun Kalenjin ko kingakokanai kole kitinye tienindet konaman eut ak kityo koyan kora kebe tugul kibagenge akocham kokas tienwogikyok cheatou aketieni ak kundit anan grupit nebo Great Commission Singers. So ko boiboiyenyu konon. Kongoi daktari. Ingen ile kikekasin kabisa koikeny. Ngeng'alale gospel nebo Kalenjin anan tienwogik chekilosune kiptayat chebo Kalenjin ko mawendi komakimwa Joel Kimeto. Kong'ete atkinye kitiendo nekiakas nebo tai ko wolowoli. Kebwa kitikin kekas isun inye. Kitikin kebwa kichikili. Kakibwan oling'wong. Komi nguni ak chechang chetokomi amun cho ko highlights. Mi age korok nekiakas komie nekiaboibochini kabisa kole tun keit kipsengwet kocheng'e membayat pastayat komomi anan kocheng'e membayat anan pastayat membayat komomi. So daktari, kitaunda ano ng'alechu bo tiendo? Kiinae ne ile imuch itien ako kitou nekiek taunet nebo tiendo ng'inye? Kongoi mising Chepsiror. Tiendo ko konunet, kikuren talent. Ko en konyon anan kaa konyon ole kikisikyinon ko bikyok kong'ete aguytanyon kikuren achek Botich anan ko Bomori ko ki tienindet. Nga kimakotieni chebo kanisa ko kingokwerchi kabisa chepketilet non kikitieni chombo tumwek koriritos moek kimatakekochi moita. So konyokoit akine boiyot nekisichon ko kitienin. Ak nekit bikyok chechang chekiokas kotieni ko tienik. Abwote chito nekitun kotien nekinayak mising en Kalenjin ko chito nekitien kole Kipsigis ak Nandi kongiyomegei. Tugenek ak Keyek kongiyomegei. Kiiku Kalenjin nekiyomegei kekuren chichoton Wilson Laboso Kipkurui. Ko kametab chichoton Pastor Wilson Laboso ko tupcho ak my dad. Tupcho ak boiyot nekisichon.
ikere ile kikoib kamet tienwogik koba yun kotien akine weritini weribotye kotien ak is tienwogik chekiketien obwote biik miten chito nekikuren Monori neongitieni kole kilyan osemeche siwekwon mbarenik ak tienwogik alak chekitien ko ketupche ak chichoton ak biik alak chechang, yani mi talent nebo gaa, komoche amwa kityo ale talent nemiten en gaa. Kimaanai ole tos koit kasarta ne amuche atien konayak en Kalenjin kotugul, lakini amu kiatinye anendet anan kianomchi tiendonyun kebeberta nebo kamuktaindet nebo kaniset nebo sirutik chetililen ko kiik noto kora nekiib kimnotet kakamuget neo kot ko nguni ko kokoit kokuron anyo emoni eb Australia. Kikokuron biik, kiawe emotinwekab East Africa, kiawe emetab America konyil 5 akobo ng'alek kora chebo talent cheu chechu. So akere ale kikoyai kora kamuktaindet tuguk cheechen kobun tienwogik. Aroi eng yoto sitestai ko kinyo ngiro tai, kinyo tiendo anan kinyo amun ii pasta, kinyo tiendo tai anan kinyo kurset nebo sirutik nebo amtaet? Kinyo tiendo en tai. Ako ele kikonyundo tiendo ko kikonyo en oret age ne kimyeit kityo kosib konaman kamuktaindet kochutu anan nyo komosi nebuch kou kitakab awo komosin age amu kinatou atieni achesoni kitait ko ki kenyitab 73 1973. Kasaraton amiten Nakuru atou kayai boisiet en railways. Konyonjo sekunet aibu tienwogik kobwa kanisa. Nibuch ine ko kikorom amu kiba bikyok chechang komosta age. Tiendo nekinyo akany kosib ng'oliotab kamuktaindet kinoker ale ngot amuche akomposen tiendo ak aaroru kot koit koepchi it biik ak kokas message koyomegei kora anetkei ng'oliotab kamuktaindet ak ng'alekab Jehova asikobit aityi biik en ng'alekab pastoral. Bas ayai boisionoto. Kongoi dako kiyoe kasi, kiyai muda kasi netya railways? Kiayai railways kong'eten 1974 akoi 1980 ko kasarta nekianam abakach ak ajoinen boisietab kaniset achut organization nekikuren Life Ministry nekiyayai akoi 1984. Abakach boisionoton amu kakikuron kanisenyun kokaketrainenon en ng'alek chenomegei ak ng'alekab amdaetab logoiwek chetililen. Kekuron abobois en radio Injili en Kericho ak kiyayai nomiten kenyitab 2000 kwo chito neki director koyai boisiet neo en kaniset en kebeberta age koityon anyun aik director nebo radio station inoton akoi koit kenyitab 2013. Akas ale oye kakoyam abokokyi biik chekiatrainen. Ingen ile yon kainet biik osinye komoche iwe kot ibokokyi boisiet asikotestai ak ichek itestai ak tuguk alak, makinomchingei kiy kokagei bet missing. So kimetoi tien kotekwanye. Kisiriri tien konyek. So daktari cumulative kiyai kasi almost karibu kenyisiek 20 ko director nebo radio Injili. Kiyai kenyisiek kiyai nekit en radio Injili inegen ko kiyai nekit kenyisiek 30. Yes. Amende mwa nguni kenyisiek 20 imi ng'alekab tienwogik ak imi kora koi pastor nebo kanisa. Kimuchi balansanda ano tugul simalochage amu Kin kokakekonon ayai boisiet en radio Injili ko amun kiagenge en pastaek ko nekiasisten, yani mi nekikuren resource pastor anan ko assistant pastor en kaniset nebo kikuren Emmanuel Africa Gospel Church. En betusiek choton ko kimi pastor yani senior pastor, lakini amiten ko resource pastor ak amiten kora amiten en radio Injili. Ko kimelen ile kiyoe full time pastoral work
amu kyoyoe inenino full time lakini ko kiotou ayai boisiet kong'ete asikorin osinye iku asikorindet kergei ndo ndereba anan ndo inyoise kinete korok bundukit. Ara daktari, kitinye maswali chechang. Oteb Kitebe kabisa. tekamuch awol. Iwolu. Kimeche kenai kele kingitou injili. Inguni ko kingen kele kiwo challenge nebo ng'alekab injili eng Kalenjin. Abwoti ale kenyisiek choto ko kimachang biik chekiakoyan sikunet komie. Ak kitom kotach komie. Ngulimbo korenyo ko kitom kotach mising. Ngiro history kole ko kenyinoto bo 70s yo legi agoi 80s mising ak 90s ale 90s legi kitoi nguni biik koyan ng'alekab injili koyan ng'alekab sikunet chechang. Kiune nguno inyoni itieni iyae kasi ak iyae ng'alekab injili. Itya kiune kewelutik chekimi. Melen kinyumnyum mising ko ng'alekab tienwogik amu biikyok kokuren biik kainaik. Okot nguni nakonyoru ake koleon ikimeto ale akimeto kole non tienote yani kot kouon atienoti kityo okot kou nguni abure kouon atienoti en oret. Ikere ile mwoe ine kowite kochose ng'alek biikyok. Kuren biik kainaik biikyok. Ngot koye saburiet ak ibechopchi mutai kole ngoro saburiot nebo nekab akomwa tuguk alak kose kole kipsigirio kiptumotu kimne chito ne korom chito nyo nebo Kalenjin. So ko kiui melen ile kinyumnyum boisiet nekibo sikunet chechoton amu kiiyoni biikyok kitakomi bitonwek chekoromen chekuotienen oin konekit tiendo nekwamwa ale kinomchin biikyok tumwek yekakeket tekelit kokeny keut konomunik amu kikibunu tuguk chekikoromen chekibendi ak bitonwek chekiyachen. Inang'alal kounon kotom matiny culture ongen ale takotebe ng'alekab culture kotiny ng'alekab atebosiek cheimuche kokimokotoreti. So ko kikibunu tuguk cheu chon chekikoromen chekiuen. Abwoti betusiek alak chekiamdoti ot en emet nekikuren Kamara en Nakuru tai yuno ningoker Mosomet tai. Ko kikirwoe ak chito. Kingoker chito amdoindet kolaboti kolany tobot. Kikirwoe ak werto age nekikirwoe ak chepyoso. Aititoi ko mami ng'weny, mami kaba tobot. Awe tobot ale kakoi labatet kotokone ang'ete bakengwok sikolya. Kiagoi keis biik agoi kikyi biik asikobit komuch konai ng'alekab Mungu. Ako king'ang'a emet kingokakoit ng'alekab Jehova emenyo. Ameche titestai yoto. Ara ki evangelism ko kiui kabisa. Iwe icheng biik. Sidiwolu ing yoto. Kiui kinanot inyoru chito nebirin. Kinan kobit biik ngeleli chelen kenyo imache iwe torchi beek lakwet. Imache ile kebwotes kole mara imache iwe batisan anan imache ilionchi. Komelen ile kinyumnyum kiki nekiibui kimako ki nenyumnyum ng'alechoto. Lakini kibois kamuktaindet en emenyon ak kityo koyat emet. Kongoi daktari Joel Kimeta. Ameche akere biik chang biik kabisa cheisubech eng kebeberwek che mtandao nebo Facebook. Solomon Tarus akale keep up the good work akale makmi akale mi kabisa Solomon kongete olimbo Sani ak Nandi County. Onesma Samoe akale following akale blessings asante sana. Ajine kure Elfins Kipta akale following from Kenya. Kongo chitab Kenya. Honorable Francis Rono chitab Ketik. Following asante sana. Francis Kilen Jeraisi kale very impressive following from Olimba Eldan. Kongoi Jeraisi angebeberta neimi agere isubet kabisa ak biik chechang kabisa chemi kebeberta nebo mtandao. Nekitindoi ko daktari Joel Kimeto. Inendet ko kikonaak eng ng'alekab tiendo kenyisiek karibu 48 ako mi soet. Kilan asante sana Baranga Enoch
lagat kale following live kongete olimba Siwa, asante sana. Jeruya Timon kale following live from olimba Kutos, Kirinyaka County. Kongoi chitab Kirinyaka County, Agnes Chepchirchir kale nyorwet kabisa kongete olimba emetab Saudi Arabia. David Chepkwony kale kipapa kutwa, asante sana Chepkwony. Kipta Jeruya following live kongete olimba Kericho kale gatwa Basta Joel Kimeta. Kongoi Dennis Kiptano Iruta kale mi kabisa kongete olimba Nairobi ak biik chechang kabisa kale Chepsiror tos tigere kosubet no kebeberta nebo mtandao nengung asiketestai kenyoru. Kongoi sana. Atinye biik kabisa kakosubet kabisa biik. Atinye chito nekile Kim fundi wa simu kongete olimba Kabarnet amesema anatu follow live. Mimi nikile Bwale Irene, mimi nikile Sheila Chepkem, mimi nikile Winsome Jelimo, mimi nikile Rolly Sirma anatufuata live. Mimi nikile Nixon Rotich kongete Lexington USA kale agati kabisa daktari. So daktari biik chemi yu mi chengete Italy, mi chengete US, mi chengete ola tugul. Ako subich ako kasich. Ako ngemwa kele kengalale tienwokikab Kalenjin kondoi daktari ing ngalek ing message nebo tiendo. Imeche kityo kekon ikoni tiendo agenge daktari. Imeche ketien tiendo ngiro, kechop tiendo nemeche siitien next, alafu simwawech ile imeche ngiro ketien next. In the meantime, kechopchinigei so kikoni tiendo agenge. Imeche kityo imwawech daktari ki ing sirengung nebo tienwokik amun ngiro tienwokik chesire sirengung kabisa nemi barak komi siret kabisa nengung komi barak ing ngalekab depth ingele mi tienwokik chokilen netononi for kenyisiek chechang komawalaksei. The message nekiketien 2000 anan ko 90s ko ngotikas rani kotoko relevant message toko ngalalun ra ako toko ngalaljini ngalek chebo chemi chetesetai eng emet nguno. So ameche imwochi ile process nengung isirte ano tienwokikuk ako ne nekonin tienwokik ne nekonin ile isire tieni rani. Kongoi mising Chepsiror. Tienwokik ko kamwa ale konunet. Ko yon itienindet kora chito konyolu itindoi kasubet. Kou ane ko tienwokik ole achoptoi tienwokik ko mamwoe ale ter kosir tienik alak kobate atinye kasubet. Kit netai eng tiendonyun amache aboisie koik a hook tiendonyun nebo ngalekab evangelism, yani ndoanet. Nebo aeng ko angen ale bendi ngalekyok kobetos. So kondekose tienwokikyuk ko akoi ande ng'olyon nekibo keny sikomabet ng'olyon amun amache kong'et korib ngalekyok tiendo. Nebo somok ko en tiendo nekatien, tienwokik chekatien kotor ikose andoi rhythm nenyonet nakiese iwendi kou tenyo. Yani asikomakitiny koluguyech rhythms chebo biik alak ako nenyonet. So asubi ngalek cheu chonton en tienwokikyuk kotugul. Akany kit neo mising atebekei tebutik amu akose ale takinet bororienyo. Kole chi nekile Miles Monroe kole lead in the area of your gifting. Yani ile itinye konunet indo eng yoto. Malazima iwe siasa anan iwe ano kele sikobit iku kandoindet. Imuche indo en ele miten areaitab konunengung. So amite yomi akamuche aik kandoindet eng yuto yu kot kokas biik akityo kois ngalek chekamwoe biik amun amwochini en lugait nekuitos ak maket nenyolu. Kongoi noto ko daktari. Ameche kenyoru kityo tiendo agenge asikebwa mi tieno nobo sinyitien way life sikeibu kita daktari sitien tieno nan kokacham lakwaitun, yani ne nekikanyo metingung akile suppose ikomposen tienoto.
Kongoi chitab Kalenjin. Tiendo no ko tiendo agenge nekitieni Daktari Joel Kimeto, tienwogik pato tienwogik chechang kabisa. Agere biik kabisa chetukosube chango senge mkubwa. Asante sana biikab olimbo Wichita. Ngaichang following kabisa cheitien emetab Amerika Daktari. Agere biik chechang kabisa chekakomong cheisubech eng olimbo ak kebeberta nebo emetab Amerika kabisa. Ngolsel recognisani ameche sikoitige acknowledgean kora
akoi progressani. Ameche daktari kangemandai break komi tiendo ne kakesom kabisa, tieni kone kimeche itien life ni studio na kingeitu akemase kokeshukan eng airport sikoimwa baadaye ile oye tieni ko kikebwa ne tungani tieni ako kitorchinigei ne neng'ung. Testai daktari. Cham gondokituni yongage cham gondokituni atitebeni lenji olionjinoi simaige chuki komonori yakose kotebe nenyingu lenjinoi Kalenjin mano chamanenyu Kalenjin mano Veronica Kalenjin mano chamanenyu Kalenjin mano Veronica Ile boise mamuche goto kipsigisinde tiemnondindenyu Ole chepyoso kobagai gotu mabat kichi chongo linyo maita Yongage cham gondokituni Magiberbere lakwetab chito Magimuti lakwetab chito kwa gaitang'ung Angayumito olimbogo Iku kipsoywa kenyit nebo tai lakwet ng'wany nebo oeng lakwet ng'wany kenyit nebo somok lakwet ng'wany ako mechome itu lakwetab chito aninda neng'ung'et ingelionjin inye o baba atyang koyam cheptokitun Kole ngonyo sanda nangoita koreng'ung Kelen jagot kamet kotom kai kituno Kurenikab betusiechu kokuye ng'alecho Ani yekai okot betusiechu olobendi komongen akane Betusiekcho ko kikibendi koito mabwai Betusiechu kibo keny ko kikibendi koito kapchi Kokwek muren chubo betusiechu obendi koito Facebook Mutai kauit kasit kole king iwachu kibo kenene ile ngwany chomyet ko kinewe ui Kongoi daktari, tena kabisa ko message kamili. Amche daktari. Rongo satyana dang tukun je koitin. Amche inyo ikirietu ne kana kure bidep kingen context. Agi ne nekitorchinige ne research nekikeyai sources chekibo information ngun ak tieni amukere nami kabisa tieni kabisa kotinye sakitiek tugul kabisa. En ki en kenyit nekit kenyisiek oeng chekokosirto anan somok ko kiatindoi anniversary nenyu nebo kenyisiek 40 kong'eten ngotye. Kikaki raundet kityo nibuch ko kiyakosirto kenyisiek. Ko kin ayai ng'alechoton bo kenyisiek 40 chekibo anniversary konyonjon kiy muguleldonyu. Amache amdat en counties chechoget chebo Kalenjin. Kiawe Nandi king'et kidogo en yumbo ndalat kole nyawe tugen watar tugen mowon king'et kidogo nibuch kiawe akoi barwet sawe ninkaker komoswek chun alak tugul aya ale ngawo Elgeyo Marakwet anyo achut Elgeyo Marakwet awe akoi kile Kimnai awe olimbo Kapsabor
awe komoswek chon tugul chon lakini kini ko kanyon anyon komosi anyon achut nekile Nyaru koit ng'alekab corona ako melen any kimi chi nekikafandanan yani kinyonjon muguleldo ale amoche awo ak ayate tuiyosiek en market places ako yu ayoti tuiyosiek ko chito ne notokyinigei ko muren amu kinomi uyan nekiokonon boy child kitun awe uyan aitite kekonori chi kokas bichukan kole miten Pastor Kimeto konekit malo kolo kurwech asikonyokokaikaech en ng'alechu bo konorani bo chichi ko kin kaitite anai ale weri kikonori ko chito nekinyor ng'alekab domestic koimutik chebo gaa amu kiitunis akotebi maloit kobwat weri kole natar sobet kotyong sobenyin ko kiwo kolany tulwet akochorchigei oinon nekimiten nekikotonon koik maot kibor tokenyin amun kinyarnyar kobek ko kingenyo kekonori chichi kit nekiiman amu kiarir nebo kwong'ut ko kitoi bikwak komwa kolenji kapyugoi kole ara takemwoe ne makokwo weri ngap kokwo weri komakakikonor sikebwan koito kokwero muguleldo kobwa beek kobis beek en konyekyuk amun kiatebegei ale kikonori chito kindoo ng'ung'unyek akeba koito kibechi ng'o koito kotun kora akas en Kipsigis ng'oliondonoto en biik chebo tilyanutikyuk ko kakwo chito kemwochi kapyugoi kelenji ara makonyoiwech ketaris ng'alechu sikebwan koito ateb ale kibechi ng'o ako kine nekiui asikomakitun kwondo amu nyumnyum katunisiet kebendi akot kap DC mongen ale kikekure raini ne DC kebendi akesir betusiek 21 takiyotar kenyisiek 18 as kebendi kap DC ibakesir akot ndaboisie chito age en ofisit age koboisie age en ofisit age kebwone kouon kakibendi break ak kinyokebe ak kinyokitungei ak kewek keib ofisit ng'ung ko kakobek ng'alekab katunisiet en yu amu makit neu haya kibendi kanisa ibakeyai harusi ko yon kauit harusi komiten kora ofis chebo kanisa ibakituiyo ak kiberurok en kanisa mi age kora nebo boisiekyok neiyoni kora ne valid kora okot en ng'alekab ng'atutik nekikuren traditional neimuche ot inyoru boyon en yon akile iburburwon yebwone en ireyu kakoyamgei ak yu yani ako iyoni kora ng'atutik okay matoi abirchini tebeit noto missing ma pasta lakini komoche amwa ale kosir otebi en ko ak chichi ne mutai ndabitu kiy neu non iwe anan kwo lakwani koyai kewekta kwo konywan anan kekwong akine kele kikonorchin ano ako tuguk chenyumnyum kalya sikan ketuiyo komakitungei ako tuguk che rahisi amwachini vijana alenji matakotebi chon kit nekikuren cohabitation anan baetabgei kimakomi tuguk chon en Kalenjin kingele kakeba koito ko ngap kikitunikei kemboi kimaot kongen age kole kalyon ko kiagoi kitun kwondo asikonyokomeng'isie Aki mzee amu daktari akomong ng'alek eng yo kabisa kokomong kijana ndakakitinye tienoto katakibute sikokas biik cho akikas akinye kole ne kokole kijana age nebunu korenyu nekile KMT makorahisi koito amu kakile ngeba ngometinye kiy komakiyae negotiation makitare koito kala kikeny ko ki 4440 mesiti ichur besine amun imi simwawech kokile kikoito 4440 ngeyo kelen mewendi koyo mami kotomotet ng'alechu nguno ako uchumi nekokoromiti daktari mokomeche koiwei kin kijanaek mayomegei koiwei kijanaek amayomegei akichek kong'et sigik amun kele kiisomesan lagok amun angebe korik alak kiawe betusiek alak awechini kijanayan koito awe komosin bo Nandi kolenjon biikab Kipsigis okewe Nandi ne
ichile maat. Wany kabastas kokamas komatian motia iterter longet. Ko wany konde siling 60,000 lole. Yeitite kemwa kokacheng boisiek chebo emonoton alenji ara makokereke ta amu mongenis ngele kichenges biik chengen oloton. Ko makimwa kemwa tuga kikoito kele okay ainon teta itone neu kikuren Kimwai ainon Chemwai kele ainon kanyeyet wany ainon ne akele kakoem. Ko ngolen kotakotut chito kelekun ikochi kainet nimwa kainet komakomi kainet age kele bas kaketeb korok kele kimi koito kai kele mite kong'ete komakimwa kemi ke olin emwa tukun cheu chon. Kora ngemwa kele mwaita ko en olimbo Kipsigis olino kingen betusiechu kele mwaita ko rabinik chekikwong'e amu kakong'et bororiosiek alak akomut lagokyok ko ngonyone bororiet nebo tulonok chuno ako kacham chepto ko bichoto ko kondo nego makondo tuga lakini kondo nego tisainis melen agenge. Ko ngoito kelenji kwerun olimbo 3,000,000 anata ko konu amu katinye. Ko mutai ko chito nenyon ko ngele kotakwo yoto ana kokwet nerubeke konam ngunon bichun kole uon kakibir en ng'wony lakwani makerkeit ak nekonye. Ko amu kakebakach bitet kokebet any en culture nikan komatakisib kinemche. Lakini en yuton kanawe koi kele okonu mwaita korubwa chepyosok korongyi eliando yon akorongyi akebwa kinyoke-exchange mwanik. Aribe ane kakerake kabisa ak silingisiek chuk en lakini kikor kakemande ak bamwai ketieni kele akingo alipa maat akotebo ale nemu kotelbutan andechi lolet ale matet amun panganotin biik alak kebe tugen kebendi kibechini kijana kakocham lakwa akotesentai weri kosomesoni lakwani kokakomut kokangeit olimbo tugen kong'ololwech biikab tugen akochamech akomwowech kole echek kole kingen beitab komwoe nekit 30,000 ako kakechopchigei konom. Kelen any komiten nekikibwat kukuren en olimbo Kipsigis neiyumi nego nekata nego ko kikokure algochin kole biikab tugen kole maboti kalya kole kimoe tuga 4 kou yetinye teta kinaik 4. Ikere ng'alecho iker ile kaisibi bichu bitet. Ko ngunon ngomwa vijana lakini ngomwa kole makebendi kokayai makosa amu kibitenyon en tai kitam kong'etu tibik kibendi tumwek tibik ko kimi wakat nekewoche chepyosok ko kakomong tibik ikas kole akole chetindany yani chito netinye teta kokus kong'akenin ake akolenji konini matinye tany imache kwo songo imache kotebi komatunis kowal wakat akole muren chepchep yani chito nechepchep kosib konam lakwet. Ko ki betusiek choton ko kikiyoni chito neibu kwanget mane mami kotet ak kinyokotindo en mabwai ko ngetebe kelenji tiai motet konu tuga kole mi kwangana asete mami tuga nguni asete ko makiyete lakwet amun kisete akot ane kinotunin anyun ko kimasatinye ki lakini kiakandes akatoribis kapchi akoribis kora ko ngunon komoche konai biik kyok ng'alek kole kiwole ng'alek komie akisub ng'alechu kibo tai. Ameche titesyin yoto kakwanyinyit topic kabisa ako ameche putwech tiendo agenge kakwanyinyit tiendo ako kakwanyinyit emosto
ameche sikobet ng'alek akobo tiendo lakini ngele kangibwone yu kokimeche ketebe ng'alekab tiendo ak talent lakini kaonyo nebo culture kakoit titimwowech ko kiune betut nekikese inye amun kale kipsigis kelen kekese ko ngolinyo ache keyo kelen keibis ko kingitunishe inye kingikese ko kiune betut noto mele manikakamwa ole kimasituni lakwa nebo chi yani kekonye kele kakimeny korok asitun kele kimakomi ng'alechon kakekosyin mabwa ketet kele bo tumdo kinyokeba kibakeyai tumdo kekono komeng'isie kimakomi okot nekikilelen korok kotatun ketech kot anan kotatun kolya ki tuguk chekikoromen amu kino ko kot nekiyomdo kotebi sikitin koberbergei mama kameng'ung en yu koberbergei kongen ine kole awasome kambut sionjoin ruonik amu misen kipkeleldet ko kotebi nguno iberbere kokinye en kurgat amu kiimuche kotebi akine komoche kole kalipan mama kerwai tuwan ko kekareke en kurgat sitemel ko kimi tuguk cheu chono chenyolu anai nguni biik chebo betusiechu. Akitesyi kora daktari mi ng'olyonik cheakase kele kicham making'ui kelyen sanik so what was the connection about this ng'olyot nemaking'ui kelyen sanik akot itesyi betusiechu kole kamwaitoi Chepsiror lagochu kora mait ko shiketebe kelechi tinye ne chichoto une oling'wan yani kimi kasaratak kenyisiechu kikwok kitun ko kimi kiy nekimite sasisiet en chepkelel kikure chepkelelik anan ko kipkeleldet ko kinan komi chekinan ko kimakomoche akichek biik chekiberere chekimako kororon kinan ikas ine kikatun kotienot Kipchamba kole kicham ko kimwoe kolelen oon chichon akobal okot yon komi yon kotebe ko kitam komwoe kole nemamanda so kou sakwe makiyomong'u ko kinam komwoe kole mongen isui kole amu chito mara matinye ot ngoriet ikose kokale kochokosoni kolelen mwet korib yani mwet is agenge akorib akole kui kuyot kowekyi ingele amu kametinye ngoriet ako makomeng'ele komakakokoi kit age ikas kole Nairobi kabande Nakuru kaptumoto yani mongen is mamanda chichi ko kinan ko kimi tugun chekiuon kikolisio lakini ko kiniker kolisionoto kora ko ki cherset komanda biik kokilgei so ko kakemwa ng'alekab chekibo tumatosiek chekibo ne chekibo kisiling 144 ak ne kiatebate ng'alechon kotamande olin bo Marakwet kemwowo ng'al cheu chono akot kebeberwek chebo tugen alak ko kimako kisubi kosubke nyokecheng teta amu kikimoche kwo korok kobit chito kot kiker kele kokosich lakwa eloboketun teta tugun cheu chono lakini kimoche kemwochin biikyok chebo Kalenjin kelenji en betusiechu mako kikong'et lagok alak chechang en gaa komatonget akerat lagok yon miten kamuget ako kimoche kora keng'ololchi lagokyok kelenji yekakitun akokokwek omeng'isie ako yekaitunisye akinye weron irib kwondang'ung. Kiatien tiendo nemwoe kole kine lengo atien ale kingoyoe Mungu kwondo ko kine lengo kinet tokyinetabgei amwa ale kiame emo chito mwoe Kipsigis kole kisiriri chito kesiriri ko kwamin ng'elo kwamin kunyak kwamin emo yani amwoe en bororiosiek kyok sikonai kokuyo yani ketebi inyegen inyoru loneliness en sobeng'ung ko amwoe ale kikakonaita Adam kotebi inegen momi olon miten ine ko mwoe tieni kole kikakonaita Adam kotebi inegen ko betut age kokakechopchi kwondo koutie kole nyolu kerib kwondo akotebi tuwan ak kwondo konam ine boisienyin necham kobo kila kotochi ketik lelen kikuren kokoruet ineni kikuren teta ni
Kikuren ko bakach kwondo. Kochunu setaniat kole kwondo yoe nee. Amu chito netai kong'alal ak setaniat ko kwondo. Kikoromit ng'alecho. Amu kisiriris kibur inege. Ko mame ng'alek en yu. Ko kiatien any ale kikakonaita Adam kobakach Adam Hawa kotep kityo kong'alal nin ak setaniat. Ak amwa anyun ale makibokoche kwondo. Tinye bukunyot ortinwek chechang chebuten korikab biik. Imuch kobun Facebook anan kobun WhatsApp anan ko SMS ak alak chon cham mongen ng'alek mongen makingen boisiek kingen kele kiking'etu en olin bo analog kinobwan bitoni kakomi kibore TikTok ak alak so ko betusiechu ko uon cherset nekimwoe kelelen ndayon kakotungei okonyitgei obwote tiendo kemwa tiendo ne Sweetheart nekikolen atienoen amu kimakingen ng'alechon boisiek lakini oin kaomwa kole kikuren kiowe alen ateb werto age ko mongepyoset akolen kokolis ngoro boiyotab kai kokawe uya ko mang'akakas kokur kole baby ole acha kamamoche lakwet ko kimosongen lakini kinane ole kikurengei ale kaikai amwa otien any ale beb ak ale kikure swiri nekotokei swiri komwale nosililchi amu ingen le yoche keik relevant asikong'ololwok tiendo komi ele kiamwa en tienoton ale itinye nyalulnatosiekuk yani itinye weaknesses chekuk atinye akane chechuk mami chi nekesunotgei ingemuitechingei kityo amu kikisichon en gaa ngesichin en gaa yekai makikuregei kine kabisa ndakilen kecheng amu makitindoi blood relation in any way lakini kakotuyech chomyoni ingemuitechingei ndakibendi kot kinoigei ingemuitechingei amu ngotiligei labat iwe yun anan ilabat iwe yuno ipkokesosin kora kele mabat kikibute kot en olin ko kit neibu akinye murenonon so mi tuguk cheu chono imuche kinde wei kakimeche kinde nawes itinye ngirong yose in the the song number 4 MC Masir Ojomin baba Ajamin mama ane ojomin baba Gongoi mama Gongoi baba Gongoi mama Gongoi baba Kiriba mama Imanara wake sogol Kiriba mama Imanara wake sogol My ngui mama Gongoi mama Gongoi mama Achami mama ane achami baba Achami mama ane achami baba Achami mama Achami baba Achami mama Achami baba Tigori mama, gori be agaje. Tigori mama, gori be agaje. Achami mama, ane achami baba. Achami mama, ane
pendat biik oeng komokotindos. Tos 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 men kwony ak muren komochamdos. Tos men kimbik en kon komochamdos. Tos iwir metet kuy komotin. Iwir metet kuy metet. Tos urya biik kuy komomi ng'olyano. Tos urya biik kuy komomi ng'olyano ya. Tos pendat biik oeng chemokotindos. Tos pendat biik oeng komokotindos. Tos pendat biik oeng chemokotindos. Tos pendat biik oeng komokotindos. Tos meng'okon komanan komami kosinet ole. Inge kosinet no sweetheart. Inge kosinet no sweetie. Inge kosinet no sweetie. Inge kosinet no sweetie. Inge yonjine nebo man. Inge yonjine no nanyo. Inge yonjine kumyananyo. Inge yonjine no honey. Inge yonjine nebo man. Inge yonjine no honey. Asinge minebo ibo. Yeah. Age bye bye to Egonya. Inge yonjine no honey. 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 Mati inge sake. Inge yonjine no honey. Mati inge sake. Inge yonjine no honey.
Kongoi chitab Kalenjin, tiendo no kabisa nekitiendo Daktari Joel Kimeto, tiendo kora Chepsiror ko therapy, tiendo angot yo kachunchun ng'alek eng kot ko ngiyat tiendo kole koite katikati tiendo kolechin chito nyokeng'alal ikimiti biich ako cross cutting family angot ngotisete kole tiendo eng oret kelechin kitu so daktari kongoi daktari mwawech briefly kora amu kila kitu kotinye kora challenges upcoming artist chi lakwa nengakor ang yo kole ameche koyetunotien kora Kimeto amu chang Amerika akase kele mi lagok chekikisir so matiny kwa ufupi kora challenges che pune kora tienik amu makaieku veteran ako kikonyinyinet En field nebo ng'alekab tienwogik komoche muitaet kergei ak en kurset age tugul, yani kakikur chito koyai boisiet. Ngot ko kingonyone chito mbarani ko kitindo komong'unet neo kole sikocheng'e chepkondok ko ui amu kingemiten en kasarwek chekikitou kicham kindoo katet ko kiyoche iwe icheng lebelit nebo tiendo en Philips company en Nairobi asikechobun tiendo kinde lebelit katikati nebo sanit kimakou CD nebo nini ko ki silingisiek 25 kialda tienoto
chepkondok chetiana kimakomi. Kiboisie nekikon kokikochigei. Tun kait time nekibo kiyayae kilamit yon kiriwindeni amu kitore koita. Kiboisien iskoik betri. Ko yo kit nekikuren pirates kabit chososiek. Konam biik kotaben tienwogikab biik ak kityo kwalda konyor ki chito nekobo tiendo. Kebe ngemi kwenut yono koit kora CD. Ko kan koit CD ko koromit en technology ko tienwogik missing ko matakonyor kora ki tienindet. Noton amune siketinye nguni tienik chematinye okot ole menye biik, lakini menyoru kotinye okot ole menye. Konam koopten age koyayan mayo kokitot akouit sobet. Ko nan kobwat age kole uni alen koik chumba secular. Kolen koite taulinitok kora komakisop kora. Amun kitieni kora tiendo mara yani ko menyoru kokimen tienik kyok missing. Amun kora moek persistent en challenge nemoe komi konoto. Amoche amwoi kityo biik kisicho among'u alenji tiendo ko yon keikochigei itien, itieni itindoi chepkondok anda betos ne itinye tokyinetab gei ak iyai koik kurseng'ung. Amu mana chi kotatun koweku en betusiek alak. Kokoit platforms chemoe kochang YouTube. Koui melen ile nyumnyum amun mokyingei chekikuren watch hour. Mokyingei kora chekikuren nan kot komuch kouit. So amoche akochi biik cherset alenji otonon ak otien komie ako en olimbo Kenya ko kikobit age nekikuren skiza. Ko nainyoru kora koking'et biik cheyoe ng'alekab skiza amokochin kora bichu chepkondok. Kikobit challenges inye. Namoche kityo alenji bichu biik chetieni cheonetegei otien akoyai boisiet ne inegen amun kakokas ane ko kiyai boisionik cheter. Kiyoe boisiet nekiamdoindet awendoti, ki betusiek alak kiyai tuguk alak chechang cheter ak boisietab tiendo. Akomi kora en tiendo amun matere kiy tiendo itien. Imuche itien okot boiyoni kaikas amwae kikuren monori. Ko nan kokweri yon kawo komunyi konem gitaa akochesan. Akot kitieni kole kitieni tiendo nekile kwong'utiet neo nemi en Bomet. Lakini amun kiyoe boisiet. So ongeyai boisionik ak ketesetai ketieni sikenyoru tuguk cheboisien. Asimakityin kobet kora talent nekokikonech. Ngunon okere miten werit age nekikuren nekitun ko ki minister betusiek alak kikuren Arabet. Kole mokere amune sikomong millionaire Pastor Kimeto. Kole amun he's been inyoru tiendab Pastor Kimeto. Ko amune sikomo kouon kotok kouon momi kouon terter long'et. Ko oimbo wii komwa chi en harusi kole nguni yon otieni ikuru teni something mi kit nechute loletab Kimeto en tieni otieni yekiyech koimen anan oboireteni akot ak kokwet. Ale memake kiyom. Amoche amwochi biik ale otoret tienik. Otoret tienik. Kikotien Kipchamba tiendo en betusiekab Baramu en kenyisiek akot echek tienik
o Monday tuibusien anganda lesson moche kouye ng'alechon kamwa. Yani en ng'alek alak namwa en ichek matobwat kole mara kenyoru tugun chekimen lakini obwatech akotoret tienik otoretech asikobit kesikyin. Arai kimeta kaimwa ng'alyo ng'yoto ka kameche samwa kunoto amun kwakas ng'alekab waimbaji chebo gospel kole ngot kimeche iyai gospel ile inyoru siling kokaikai tepchigei. Ngimeche siling kiawe kanisa beshet ake kikuro ketacha awe kanisa wala ketar kanisa kende no lolet 125 kochang tienik chebunu South Rift. Bunu South Rift chechang. Akakwa tienindoni akoi Nandi itachoro koleji nyo chemaite kolang akot karit. Mi challenge noto nebo rabinik, mi challenge ako kaimwa ile keke kotien tienindet ako boisie boisionik alak. Tos toe biik kuni kou achek nguni, tos nee nemuch kwai biik chebo bororiet kotoreti ng'or ne? Tos kotoret kokur itinye ng'olyo eng yobwa kokur tienik kole koande tiendanyu YouTube okerwo. Tos ne? Daktari kiagere angot kiagere kimi tienik kabisa chekitiendos eng yo ngap konyo Chebugat kotien sa inene tos imwochini kora kandoik eng olimbo Kiraun ole much keisti in terms of local leadership kora olimbo Kiraun olimbo emetab Kenya cross cutting kora kole betos biik yo mami naet ako betos biik kora yo mami ng'ong'utiet. Kang'et ininyoru betusiekab bolotet chombo campaign keboisien tienwogik kotienote biik ako en ng'atutikab tiendo ko kikisir kele makiboisien en public tiendo nebo, lakini ikere keboisioten ak keboisien bichuto tienichuto kora kotienot kityo ako makikochin kiy amu mara komoto konon okot kidogo yani chemoyome kiy ko ngwakeker biikab ongetoret tienik ongobit ng'atutiet nekitoreten tienik en emet asikomabet tienwogik en emenyon akot kondo en tienik cheongen otoret bichoto en oret oyoe subscription non kisubscribes ni kou ngunon en tienwogik chebo YouTube ko ngwo chito channel nenyun nebo Joel Kimeto ako subscriben kotor komuche konyo kiy kitikin netor komuche koityon akotoret kora akot kundi ongen ole moche koter kora chi nekikuren Great Commission Singers. En yu komi butik chebo gitaisiek, en yu komi tienik, en yu komi ne. Ko ngomakinyoru kiy age tugul kotor kotobeni eunyu kou yo mwoe Bible kole tobeni kiboitiot eutab kandoindenyin. Ikere kiptaiyandenyin. Ko ingele tobeni chi biik eunekuk amun mamiten abwote ale kaacher ale oyoe boisionik ak kora biik cheokose kora tienwogik ko matile kityo amun nan anyoru kole downloaden kabisa ko downloaden kere buch kila lakini nemuche koit kalyan maketoret kimuch keityi ele komacham keite mi tienik kou ane amoche amwa ale kit nekiamoche
nakase ale tata kekanapta Kalenjin en oret nebo tienwogik. Konan inyoru bororiosiek alak chekisip konai kokanapta biikwak, ikose kele kikoba biik ano, kikoba ano. Lakini namwoe emet neuni kikomutan tupchosiekyuk alak kebe kora choronok kebe cheboto akot Rono kebe olimbo Amerika che indoi yon miten kotokose kelelen komi tienindeng'wong ole kile amu kakekanapta en tuguk chenyolu keten. Kongoi. Amun kakoba saisiek ose, akere kikoba saisiek kabisa. Siketoroti, amoche kityo kemwochi sitore, amoche imwowech ng'olyo agenge ng'alekab culture nekere ile uyo kokemech kerekean kidogo. Andoech ng'alek oeng uyo kimi emotinwek chebo sang, kijanaek nguni sait age komalekiten sigik ako malekiten boisiek chemwowech ng'alek chebo mi ng'olyo nemwoe Kiswahili kole mwacha mila ni mtumwa anan ko mtuarin. Kitindoi culture nekim, ndo yon imoche ikuye ile ya ngebakach culture alak siker biikyok chekikakimut ko slaves anan ko mutworik chekikakialda, ile ya nebo kwong'ut kobet culture nebo chito. So yon kawabwan emotinwek chebo betusiechu ko kit netai nemoche asom orib kutinyon sikomokibetye. Amu ongen ole media mosinye nebo kikuren Lutan ak moindiot nekimenye ile kile Naikara katuyechi oret ko mongen Kiswahili chumbindet amakose kong'ololi kolelen alai wei koune orani une mi belek oret yu mi ne okose kakeng'alal yo. So ngot ko kakotuiyo biik okot chebo bororiosiek alak kolyan achek komokirib kutinyon. Ongerib kutinyon nekinyolu kikochingei tegis akot en korik ko noton nebo maana. Amoche abakakee niton amun akere ale kakwo sait no mising. Lain nenyu amoche aleuye kongoi daktari konyo emetab Australia. Amoche asom kasubikyok tugul cheisubech ole ongebe YouTube nebo Taket Chepsiror amawek daktari olimbo emetab Kenya kotinye karibu 38,000 subscribers. Meche iwendi kityo akesubscriben kokaisupporten daktari in one way or another. Tokchingei emetab Western Australia ngot kotinyoru nafas kora wikina daktari siyakai kotesetai ing'ololjini bororiet motinye ng'al. Tetia Chepsiror. Kongoi missing ose akot ane orani komotinye ng'al, achome kityo amwochi biik cho eng ola tugul ole mi ale ongerib culture nenyo, ongerib bitenyo nebo Kalenjin, ongerib kainet kutinyo nebo Kalenjin nekimuch keng'alale, nekimuch ketitil ng'alek cho, nemuch kecham ng'olyo akekoshine missing akot kotononi ng'alekab family, ng'alekab korik kotononi yo kang'alale lugait nekielewani komie. So akoi yoto ko kongoi missing eng tetutikab betutab rani. Kongoi.
njegigiyoe eseteluge Kimite subere giginye Kimite subere ne giginye Inge Taine kamugutu tigino Inge Taine kamugutu tigino ginde gutu Igi muite Jingo ke bartuga yega Igi muite Jingo ke bartuga Ingo bokuni Ingo gigi etege amu masiru Ingo bokuni gigi etege amu masiru Ara logo kyo mi das para uye ole omi teluge Ara logo kyo mi das para uye ole omi teluge Ara logo kyo mi uitu logo uye Omi telu Ara lago kyo mi te uitu logu yeno Omi telu Otare tige omi emne logu yeno Omi telu Otare tige omi emne logu yeno Omi telu Igo namule gasa utikyo sigibe Ye omi emne Igo namule gasa utikyo sigibe Yo vienelo Yepa Yo siete logo kyo Kotartet Kotartet kotaili Iberura gange Logo kyo por gele ki por King gele king Abu atwangale chombe tusega Jeremia Yegi gagi mutigo bae meta Babylon Oyo akangolion Jeremia gole Tibite gi lule mi gi mia mage golenji Ago si logo ko si tweri active golenji oge sechin otunise chinweri ko Ago goite TV ko gitun Asigo bite me no Jengi ngeme menje Ago rim ngatuti gabe met